It feels we are ascended by the blood. Because victory in the blood. And umama okufundisa about the blood. Life is in the blood. It's biblical. Ukuba ukhona phakathi kwethu ukwenzela nje indingazala bazalwane ukuba ukhona phakathi kwethu oye wa ascenda ngombongo wegazi anga-indicator sizonika yena kuphela. Andizoread today is the ascension. But if anyone read something about the blood anga-indicator Hebrews chapter 12. Hebrews chapter 12, verse 22 to 25, 24. But you have come to Mount Zion. But you have come to Mount Zion, to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, to an innumerable company of angels, to the general assembly and the church of the firstborn, who are registered in heaven, to God, the judge of all, to the spirits of just men made perfect, to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling that speaks better things than that of Abel, and to the blood of sprinkling that speaks better things than that of Abel. Sunday school wethu ame ngeenyawo. Ngicela Sunday school ame ngeenyawo. Ngicela Sunday school ajonge kum. Hello Sunday school. Hello Sunday school. Hello Sunday school. Hello. We're gonna do this after me, ne? We're just gonna do it 3 times. We're gonna say the blood of Jesus. The blood of Jesus. Sunday school, say it loud and bold. The blood of Jesus. 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 There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. Hallelujah. 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 Utsho ukuthi sikhuphuka ngegazi ngicela sibonke izwi lenkosi bantwana ndiyafuna sibandle egameni likaKristu Yesu. Hallelujah. Ngicela sikhile izwi lenkosi ku-Acts. Mama uphike ngicela ukusibongele. Ngicela ukusibongele before siphuma kulesi. Ngicela ukusibongele. We thank you, Lord, you are gracious. You are omnipotent, Father. You are omniscient, Lord. You are omnipresent, wonderful Jesus. Father, we thank you for this gathering and we thank you for your presence. We thank you, Father, that the curtain has been torn. Thank you, Jesus. From top to bottom, wonderful Jesus. So that we may enter into the throne room with boldness, wonderful Jesus. Even this morning, this afternoon,
afternoon, Baba wethu. Yonke imimoya efuna ukuziphakamisa phezulu kwezindaba. We are rooted in the name of Jesus. We thank you, Father, for your fullness. We thank you, Lord, that you are making this place your resting place. We thank you, wonderful God, for your word, for your seed. We thank you, Lord, that your word will come out with power. It will never be twisted. It will never be stolen. In the name of Jesus. We thank you, wonderful God, your word says, from the days of John the Baptist, the kingdom of heaven suffered violence. And those that will take it by force. Even today, oh God, we are resting unto your presence, wonderful God. Baba, what you say, we thank you that it is not by might or power, but it is by your spirit. It is, thank you, Lord, for the blood that speaks better things in the name of Jesus. We thank you, Lord, for the blood that was shed for us. We thank you, Lord, for your blood that has watered you, Father, in the name of Jesus. Even tonight, oh God, we saturate the atmosphere. We come here in the name of Jesus. You are God. In the name of Jesus. Acts chapter 16. Hallelujah. Acts chapter 16. Jesus, 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 verse 6. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Verse 7. After they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mysia, they came down to Troas. And a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Now, after he had seen the vision, immediately we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Hallelujah. Thank you, Jesus. Siyabonga Nkosi izwi lakho. Izwi lakho Nkosi liphilile linamandla. Your instructions, my Lord, zibuyisa umphefumulo. Your commandments are right, bringing joy to the heart. Your commands are clear, giving insight to the living. Silapha moya ongcwele ngenxa yenhliziyo, sizise inhliziyo zethu. Uwe unguThixo
Ngoba izwi lakho moya oyingcwele lithi wena test the heart. Nokuba ukhamba lona lunyibilikisa isilivere. Glory to Jesus. Kodwa wena uThixo, you test the heart. Moya oyingcwele izwi lakho lithi even death and destruction holds no secrets from the Lord. But oh hallelujah, when uThixo was in the human heart, inhliziyo engumkhohlisi silapha ngenxa yenhliziyo esifuna incedakale iyakhohlisa senze ngathi sikuyo lento kanti sikwenye into sikhalimela umoya wokuzenzisa egameni likaYesu Kristu waseNazarethi. Thatha indawo njengoThixo nyalasa ebunyithini bamandla wakho. Hallelujah. Jesus name. Wow. Hallelujah. Yaka, yaka, iyaka, odia. Yenda rakasita. You are the good God. You are the sweet God. You are the Holy Father. Sizosebenza sobabili Booklight. Thank you. Sizofunda. Thank you, Jesus. Sizofunda. Thank you, Father. Khona le ndawo engikhangelayo. Thank you, Lord. Hey, Jesus. Hey, Jesus. Hey. Igama lenkosi inqa ophephela Oh,
Aliko. The only name of honor. The name that was given in honor. Ethi iBhayibhile ngokuba ukulingana oko kwakhe noThixo zanga kubalela ukuba into yokupha. Kodwa wasuka wehla njengomkhonzi. Wade wayokufa ukufa kwasemqamlezweni. Ngenxa yaloo nto wanikwa igama elingaphezu kwamagama onke. Ngalo basemhlabeni nabasezulwini amadolo ayaguqa. All kings, all kingdoms, all mountains, all thrones, all names, Jesus. all titles, all legends, all tales. All chains, all curses, all power. Hallelujah. All powers, all times, all seasons. Hallelujah. And every glory will fade away. But only His kingdom will reign forever. Hallelujah. Only His kingdom will reign forever. Only His kingdom will reign Thank you, Father. Thank you, Smagate. Thank you, Dwala. Hey. Uyayazi baba kwinto evuka okwesithathu kumkwenyuka. Njengoba apho benikhangela intombi benifuna the witness to know where to press. Hey, Jesus. Thank you, Lord. Iprofetic le nto uyifundileyo ngoba basuka kwenye isithi baya kwenye isithi bayoshumayela kodwa sebefikile kule sithi bakuyo basuke ngapha besithi siyoshumayela. Holy Spirit forbids them. Thank you, Lord. Aphinda baforbide nangengakusasa until balale abone vision. Kule vision kube kusandla esiphakamileyo esingamsamoniyo. The hand was seeking for help. The hand was saying we are drowning, but it was not summoning them. Ngoba asisamonwa. Yes, Jesus. Sisifundi. One of the reasons as indenze ndi-accept i-invite yenu imphi ingamandla endinilindile uba ndizawude ndiniphuphe na ndizondithatha endinam for uba ndizoshumayela koosisi. Qha ixesha lasirecha ndide nindisamone ngoba sometimes uthi uyathetha uthi okay uyavuma khothi ke ndibukele ke ndingathathi riski kangaka kanti ndiyasamona. Only God can summon me. No invitation can summon me. The summoning spirit. Esi sandla sibasamoni kodwa siyaba-invite.
phaa kwii-courts zasezulwini kwi-assembly ayifuthi leyo ibhuti asisamoni amapulpiti ngoku ke ngoku xa sendiphuthaphutha itumim ndiyava there's a summoning spirit esifuna undisa kwenye indawo and ayingomoya kathixo uyasidivethi umoya kathixo ndithi kodwa ndiyava uba hayibo ndiyasamona manapha khona le nto funeka ndiyithethe endandisukuyithetha ikhona le nto funeka ndiyigqwethe ukuthi xa ufuna sikhonze kanje namhlanje sizokhonza kanje sizokhonza kanje gqibile amandla egazi gqibile amandla egama but ndifuna uyiyeke ngoku butloid ngoba ndiyifumene intombi ndifuna uye kule ndawo ofunde kuyo uhambe uyofunda uvesi 16 ofunda uvesi 16. Now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, "These men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation." And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the Spirit, "I command you in the name of Jesus Christ to come out of her." ukuba uPaul afikelele kulaa ndawo yoba annoyed. Kwafuneka bonyanye kwafuneka afikelele to a certain place in the spirit ngoba kuyacaca inhliziyo yakhe yayithambile for the fact that this girl followed them not once. For the fact that uyenzile le nto ilanga emva kwelinye and uyenza besendleleni yakho iprayer wathi uthixo ndilinda ukuyizamisa inhliziyo yakho andikwazi uswiti kangaka andikwazi umuntu wemesi kangaka kumadimoni. Ngoku ke ndime apha ndithi ndiyifumene intombi abanye bazawutolikelwa ngabanye. Ndivo kwesithathu le nto ethi uphumile umtshotsho ngesixhosa. Nawazi umtshotsho? Nawazi umtshotsho? Uphumile. Uphumile umtshotsho. uYesu ukhuphile umtshotsho. Amen. Go. Uphumile umtshotsho. Amen. Iqalile inkonzo. Amen. Because there are names as churches. There are titles as the churches. Nathi sibe ipati yalo mtshotsho. Uphuma intombi senye. Ekwazi ukumbele ethenjiweyo. No, asithethe isiXhosa. Wawukhupha uYesu umtshotsho. Monday sithe besenza inkonzo bevuya kunene. Ngoba inkonzo iyenziwa. Namithanda prayers are made. Amen. Which is why
places ezinamagama aphakamileyo. Siphethe umlando wale cawe yase-Assemblies of God. Umuntu noma ufumene i-invite ebizwa khona uyabhabha kanti sacrifice. Ayisayiyo leya yiyo ngokuya. Aye ngenxa ye-history. Kanti saziplanele zonto. Ivesi lifundayo ithi le ntombazana yayisenzela iinkosi zayo imali. Nge-divination. And you are going to tell a high profile. I can't say Tilly. Unamenenda bandigas wale muficha. Uba profeta. Ngedwa banyumba zangezikhundla. I know you are a prophet of the Most High. And thus, if ndibuye umprofeta ngithini nguye okanye ndibuye andizazi na. Is that prophecy? Yokungixelela uya ndazi uba ndingumprofeti. Wafika kwizinto ezingenamoya wasikhulu. Wafika kwizinto ezingenamoya wa-honor. Ngoba immediately when you say amen to divination, fumana isitulo ihlale. Asiyazi into eza kwenziwa yilaa ntombazana kusasa xa bethe amen. Xa bethe amen, we know nizinceko zikaThixo bathi amen. Asiyazi into eza kwenziwa yilaa ntombazana kusasa. Ngoba kaloku xa uthe amen ungqinelana naye. Yabona le nto ndithi uphumile umtshotsho. Ndakhe ndabona into ekhaya siyongcwaba kukuba inge-COVID. Sijikisa nabantwana. Ingathi sisentsomini nje. Uxhuzulwa na-20 ntontoni. Ayikho into engenzekiyo nje. Ingathi siceliwe. Phofu sizongcwaba 3 ngeveki eyi-1. Kwanile xa zithi 11 ishe emakhaya. Hleli apho ngasefestireni kanjani latsho izulu lathi qo. Labetha wacima ugesi. Balala bonke ndiligwana ne but ndingalalali tamehlo wekati apha andiwazi akombenzana ndithi mna ndibona yena nansi mosilekati yes athi amehlo ekati uyawabona amehlo ekati athi apha endlini phakathi athi ya akulanga namhlanje atsho entliziyweni ndathi yabona le ndawo ndihleli kuyo laphinda xa kufuneka nam ndide lathi ndalala ndavuka kwala nge-2, 3 Danyuka kancinci amadlalweni. Jesus. Abantu balele Jesus. Yavuka ikati. Yangathethi. Saphinde samgqamana ngamehlo. Ngathi yalala. Ekuseni kwakhona into ithi makuyorhotshwa. Azazi baxa ndithi ewe ndi-alayina nobungoma balapha, ndi-alayina nale ndawo bavele obuza kuyo. Benditshilo bangandikholwa ngoku kutsho othile wabo funeka ndithi amen andicinge. Ukhulula intombazana ebanjwe zii-masters. Uthixo ngoku abalibazisayo ebengathi basakwenye imishini yamazwe enzalo ufuna zingene zanto njenge-submarine zingacingelwanga uba ziza kule ntombazana. Ngoba zikhona imishini efuneka ngoba sigadiwe. Uthixo wababona uba abazundiqonda ithi mbani bazisi bayayazi ivoice kabongcwele. Xathi hayi mabangahoyi, xathi hayi okwesibini mabangahoyi, mabayoqubulana nale ntombi sebefika kwaLidiya. But into endiyithandayo uPaul akakhange akhuze le ntombazana. Ukhuze umoya. Ukhuze umoya, akakhuzanga intombazana. Hallelujah.
Ngoba ngifuna ukukubiza ngegama sisinonelo. Ngifuna ukubiza ngokamemba ngqabe ngegama. Akakhuzanga unonelo. Ukhuze umoya. Thank you, Lord. Ukhuze umoya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ethi kwathi ukuthi njengoba sinukana kangaka sibhizi thina sithi uyasi operate akazi operator is-aram akafumani ne-shares akuthiwa waye-shareholder kule business uyasetyenziswa qha ngoomaster abakwirenki kaPaul but bayayazi bona uba size ngokwethu uzasibhaqa masisebenzise lo ongasoze amcingele. Kufuneka onyanye khululeka intombazana but ndifuna ujonge xa sekugqiba ukhululeka le ntombazana ndifuna sigqibelise kuloo vesi Lloyd xa seyintombazana ikhululekile cela uqale phaa kuvesi 19. But when her masters saw that their hope of profit was gone, they seized Paul and Silas and dragged them into the marketplace to the authorities. Yeah, babasaphi in the marketplace to the authorities. Okay? And they brought them to the magistrates and said, "These men, being Jews, exceedingly trouble our city." Zitraplus. O Elijah. Owathi. Uahab utrapla. And they teach customs which are not lawful for us, being Romans, to receive or observe. Okay. Then the multitude rose up together against them, and the magistrates tore off their clothes and commanded them to be beaten with rods. Okay. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison. They were severely beaten. They are severely beaten ngoba bakhulule intombazana elibotshiwe. But ukubotshwa kwale ntombazana kulinka neprofit yabo. So ukuthi le ntombazana sistock i-inventory. Le ntombazana for sale but I prostitute. For sale. But ayikho kwezi brothels lapha eProtea Glen. Iya prostitutwa. Iyathengiswa ngabantu ecina ngoomaster bayasiholela. They were severely beaten. And when they had laid many stripes on them, they threw them into prison, commanding the jailer to keep them securely. Okay. Having received such a charge, he put them into the inner prison and fastened their feet in the stocks. Wabotshwa neenyawo zabo, okay? But at midnight, Yeah. Paul and Silas Aye. were praying and singing hymns Hey. to God, Hey. and the prisoners were listening to them. Aye. Suddenly, there was a great earthquake, Aye. so that the foundations of the prison Woo. were shaken, So that the foundations of the prison were shaken. and immediately all the doors were Jesus! Hallelujah. Jesus! and everyone's chains were loosened. Yeah. IBhayibhile ithi xa ithetha nge-resurrection
To the one who speaks.